Pride and Prejudice Chapter 4 Atuga chuan ka din hmun adang le dor to a Riley Balgoni local chuan kanuam tina bo veka construction site lama kal turin thumin ron pe a akal turin ke le midang panni arwat bok ming meramin la ron ko lo chu kalom leni meeting kan zawa ka thupa ngai ve thei ta chawa mase Mr. Gray local chuan Mr. Balgoni chuan office a ko chenia aron tia pelo zitin ka chuaka kallo nga tila chuan kong sang tam takin ka kaldan turangai to le don sia ti theidang ka nei lo chairman office ko ta chuan assistant le secretary do kana lo oma Mr. Gray ni lo zok mai che pakhat in hoi sen je talo thu in min mu chuan ui sanga kain thuam dan aron mil kim man vek bok kalut tlang hal maya Mr. Gray chu athuna kal ngala kalut che chu cigarette dream ka shenghal Riley Balgoni chuan cigarette chu chungin pon lama lo thira akut le lama ipte zanin ading khong reng bok kalu thoma tang ka kal tia shenghal veka ka biak ma sakher tulin ka shelo chuwang chuan alo hoi hun nga kin ngoi reng chuan ka dinga ron hoi chong haulo chuan anui ri hol ka ria ka hoi chu chuan zoi muang in alo in her ruaya nang le indu tok na zet hi ti paina cigarette che bereng chu fo wangwanga dasbin avom lu paina zungchal chuan a bu hnai kal turin min signala ning zetamen kwalral paina lam chu kapana Amazon ka ding chi alo tol hnai hruta ke ka tol hla hret thung ron tol ma to mi lo chon ron kun hiam thuta kain rin maina cigarette khu hi blu zong zong chu ka mai zona ta ron chem khu waka Riley bal soipo soizo thelo chen ka khu waka amazil khu chu ka hak na sa lebok shok na veka ka en chho chon nge yom fe hian alo nui sunga a ha wing ho zong zong le cigarette khu la chambang nen chona lang tha shep le ngal I local thawa ti sup pa in ai te zen le a nui zak me le la pureng min kawa engwange ka local lawang ka ti phak chon moi lo ti soi zawa nuami ti em thu tak dewa ti chon mel po ka mel du lo amit menga takin min en chiang thei mai sia ka hlau lo ni vek point moi ka ti mai thin chu chu ka du lo ni company a hian enjoyment ka muwak lo Frank taka ka soi chuan mit ko lo san u ka awai lo me lutuk te chuan atilang chapo zual ngoi ngoi nuami ti hle motia Ryan Garcia bulai phei chuan omzenei dewa ti chuan ka hre chuak zoka Ryan hian min be pe hle ya kan do kanin zamani wangin midang ain ka behnem zo bok soi turin nei lo chuan ka chuak don na ka nei tia in hermai ka tum chu milo man chota zo na mit menga ka en chuan karwali ni kaldonia alo ti supa Voin chu enge mo hria te reng ni dang zong aina fel angai lo ve Mr. Balgoni ikar man to tak ka ti bal le palang nui sak pa ka ti chuan ka putaman na chu thla thuta ka phur chak shep lo che I designer puite nen chuan kalmol ro ati sho ka athin thok thu chuan min ti phu trep le ngal e ruam man na tro helai ka lo thlen theinan hi ani tm mel chho ngar pa ka ti chuan ngeyom fe ina lo nui soi suka ni lo seng wange in company yang local lutuk hidil ka siam pui duanga ti chuan ham bor mai ka du yang pui nge ka soya he ti khopa min ti boi tur hian ka ti ta thlota a chan hi ka hre thei thlot lewani chan wa kom lo inu fanui ni wang shim shima ngai mai ro ati chuan ke point Riley Balgoni ni wang shim shimin ka huwa che ka ti ve maka a tha e kha kha long ka du in dona hlimom tak ti paina ron kun hiam zata soitur po min ti hre to lo thin rim tak chuan in herin ka chuang hal lok loka kong khar ka hong chi a secretary mei chia kha ka tok thuta ka lang thu chu phuna sa leya ani po hi nge hrian ni office ka thlen phei le chuan ka thu soka rain chon lo hre thiam nge boss chona how che mi lo ti vata midang po chuan ka chana nga kin mi lo en thap bok how lu tuk lo ti pain kut ka vai thuaka boss chu lo ve ngot mai office amin ko hi chuan ka tha khu na sa theilu tuk me chedang chuan an lo ti bok ka soi zui pe chuang lo laptop chu onin kan project thar chu ka boi pui zom hala ka rel ro lu tha thei to haulo kha Riley Balgoni wang vek khani nitin construction site lama kan kal thina a chau thak thei hle ka teammate te soidan chuan site lama kal tur hi ti ma tangin in ruata mi pakhathi ni tin an kal ngai lo ma se ka telve nuin Riley Balgoni hian kal tur ron ruat thina nitin ka tel pha ta ziani hi project pakhat mai ni lo pathum lai kan khoya nitin construction site lama kalnen chu mai la ni lo Sylvester le kan company in agreement a shanan sign Chicago khopuya hospital sanatur project chu ka khoi tel langai bok
chuang project zong khoi chung chuan need in site lama engineer le architect nen kan kal thina lan chaina hun tangel po kan ei theilo kan project zong hian due date nei veka hun tiam chunga kan zo man lo chuan kan tortur lani le zel kan thil ti le ka buai zia shareng chungin Riley Balgoni hian min tir chuak renga ka kal lo ni chuan min pot som vek duang ti tur veli na thupe ka khau thin bokani kan company lama ka ayo tu nen kan in biak chuan all thu le nuama ti thu lira soi thina ka tra ati chuak zok hial Miss Smith chairman in hudu che ti call ka don chuan ka laptop ka khu wata ka thau tur chu ka kong ana hle ti ka hre chuak Riley office lam ka pan na konga restroom ka mang ko ya ka buai lutuk chuan ka thau man ngai meulo ka phei lokloka ka thleng harani chuan midang ma min vin le hre pangti ka lo wangin ka man mo le zual ka tlai dewa secretary tu ma ka mu lo wang chuan ki klovin ka hong popa ka thil mu wang chuan kain herle rang hle Riley Balgoni le a secretary Mrs Jenny te chu du tho zetina lo in fo pani chu ka lu thut chu Mrs Jenny zo ka lo in siam trawata Balgoni miswala ve thung chu za nai mo man mo na ponei velo kong khar lam ka hoi reng lai chuan Mrs Jenny chu lo pheya ani pok lo hriswal chiang ka zona ron thlen chuan om pho lai na kala kong khar hong tur chu min mel kher le ha iding reng don nge ron phei don Riley o ka hria chuan ka ding khong reng po ka in siam tha a in sang mar dewin engma mulo ang mai chuan ama mel deuh kher pain ka pan pheya an ni jok pon za lo chuan ka za chan tur ka hrebi khaulo hi ngeom zia ti in thin rim mel tak chuan ka ma file ron the thla a tuna thil thleng zo chi khana ti danglam ve haulo chu thil mak poni lo hei chu project ma sargan khoi zo chi khani hi ti pain file chu ka kewa ni chu ni e en chiang ro engwanga engineer thu lawa a area ti zim nge ni atile shoka engwanga thin rim em reng nge moni big le aram nei tu te khazot la andu dan kan za mai ni ka ti chuan dokan chu thut pain dokan chu chum ri popa ka phu ngek bok a dokan chu thilin hung ho po chon zuang ve dorin ka hre hial ni tin helai boi pui hian in kal lovem ni nge iti me te ne nomin vatol zo min nu nai thut pa ati shok chuan ka tang hal thuta min thlaro chuan Mr Chairman longai thlaro engineer le architect terem ti puina thlapina area kan ti zim ke ni chuan an te sa kan idea kan tho mai ni ke le ka team te min pu hausu ka ti khum fak chuan chuak ro ati le thuta kaum reng chan tur ka hrebi khaulo kha thil thlen ni tang khan ni thum lai liam le to a mel ka munon to lova office local point min ko ngai bok lo kan pin dan kota local point ka hoi chuak du lova na thokin ke en du lo lui ngar thin ma se hu hanga na ema kan bu na ya om chuan mu lo mai la ka hre tho thin Mrs Jenny ro ka murenga lekha poi mo da local te hian min mel deuh ral thin a chan hre lo mai la Riley Balgoni nen anin fob lai ka mu wangin min chapo khumanga ka ngai mai George Smith khonga George Smith ron ti khok rum tu wang chuan ka chair tol zotin ka ding mar ngal ota khonga George Smith ati le shok rualin midang chuan ka thut nan ron ko ka Riley Balgoni chu thin rim mai sen huamin kalamaron hoya min po som hal vek du mela pu chuan ko matinwam haulo enge ni sar ka soi zo man trok ka maya le kharon vom popa ithil ti hian ro tu anga ngei loin ngai ati shok chuan mengbel kwa win ke ena ale khamin the na chu kala ka nga ka en chuan meeting ko na ka pek kha ani a hei chu meeting ko na ni hi enge diglo om tia ka zo chuan a thin rim mel chu ka mel chhole a hei chu ka tongun to anga ya ka nei thei viau ma se midang ma kher chon nuam ka ti big viau lo engwanga meeting hun diglo min hril ngei ni tle madam deuh hle ka ti chuan i soyom zia ka hre haulo hele tar hi ka pek che chu ni ngei ma se a hunan son ti i secretary du takhi ka shilin ka vain hre em ti pa a Jenny ka en chon min lo mel verenga Riley bok chon nangma wangin $20 million hi kan hlo ti shem ati le thot chuan Mr Chairman ka soi to kha i secretary hena ka soi vek a hril lo che ni chon ka thiam lo ni to big lo ka ti ve tamaka Jenny hi ka text nge ya a mu ti ka chiang bok a hunan sona a arjen ema wangin mail in thon na hunom to lo atu ka mulo bok nen an kal to ka ngai mi a ma se hei tu na miron chu cha le bok si ani hi pu hausu ituarang gensler hi agreement sign tu rai min theilo ni chon bani ni yang ti paina in her ngala Mrs Jenny ka message mu ti ka chiang enga tingai hril lo
akora po din pa ka ti chon zamap lo min mel pain Miss Smith apoi khop mai meeting le kai hnoi vel hril hi ka hna ni lova chon khati lai khan leave ka labok ti pa in ka kut cho thing thla a akal zui nga la avarap thlak ve Georgia enge omzia a secretary shilovem ni tin midang chon om dom wangwang chon miron pan sap sapa ka hrelo le ka lo ti sual palani ma na tin ka thun hoka rain chon ka dara ron khoya hadam ro tiang hi chu athleng ve chokania ti pain min nem ve sup supa anui mel chu ka tun din huna chon hmuanuam tak zet kalome rain ti pa ka mel chok chuan corridor lama raili balcony ding reng ka hmu thuta kanui top chiang hle chiang fe in kan thutna lam kalama mel ti ka hria a ameng rume membok ka va mu ve ti a hre che chu ner sokin ain hera en non man lo khoparangin akal son ngal restroom hang turin ka kala kalut fel che chu ka tho ham ham thei khati te je khan mi dang ma chon min hau karing lova mase karin angani chuang lo tuna tang chon natlin lo le dot soyamin ngai vek to don ti na nia Jenny Gomez ka hongoi ngoi Mr Gray ne na ka forward don em ti ka zo khan amana boy pui mai tu thua soirenga ka boy bok ne na soyangin ka thon talo khania alo mak khop mai ani hian Riley hi du takzet ni na lang state lama kan office atangin zo na ka dong nem khopa sam phei chon phone atangin min hau shep nge nge kar khat chung gensler ho agreement ka sign pui thei lo ni chuan kum ni chung ka hlo an katang gensler nen agreement sign tum chu thil thei lo tlukani an CEO pani Diane Hawkins le Andy Cohen te motura appointment siam phei chu thei lo le zual chuwanga Riley Balgoni po hian tiang namin pe hi ni bo Gensler hi khovela po interior design lama su tu le thiam berani a San Francisco an office pui bera oma an noya farm sanga zanga chuang le global office somnga la yan nei fashion lama luxury brand tenen po thok dunin soro pui takan buat sai to a chutian design le ku chok thin khatte chu tun thleng hian milar tam takin an in chaina nan la manga Kim Kardashian point a bathroom sink a mang ve nge nge chutiang khopa thiam le lar dil siam pui chu thil theilo sani chu wangin ka tum boi don lowa ka tur mai niang chu sem ka kola ka theilo tu thu ka soi chona thinrim hle a Riley ai point a tong ka mana lek lek Miss Smith ichapona hin ala nuk niamang che ati khera chu ka ho emema ithupe ka piang ka zom lo wanga chapo min ti ni choni ngai 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 ro ma se sem hei chu ka ti theilo mi za chuangan beidon to na chon ka beidong non theilo wang ka ti tamaka isiat kha itilawani chon du thlan tur pani che nei a soi zo main ka hria ka bangang ka lo ti wata a tha e ti paina da ve tamaka mei chi ai poina thinrim ma zong ma ni kha Riley Balgoni office ka lu don chuan Jenny lo chok vele chia a omvalu dro lo ti kher chuan thinrim viau loila chu ka let le ngat duang engei la du a o cho chang tha le a poi khop mai Mr Balgoni kan company mi le sa ka ni to tlat lo ka poisa choi tur chu soila kan boinai ti fel wat yang ka ti chuan a pen ken lai da thla a hadam hel deu na cher nung chong heng hal bok iwat lan chele ma si ve hetiang project all samlu tuk Miss Smith ikol rong le khan ka hresia ngeyom taka ti chuan ka hol le a har sajia hre chiang tu berani hialang ama ngei po hian voi hne beto a chu lo po voi tamalo hlo cham to na khani miawa ani yang Chicago a industry tam tak nei le billionaire poina theilo chu ka thei big don haulo $1 million min mel reng party chuan ka din na nen lam ka budeu lukin ka hria chuti za za poisa ting e ka nei theya ka lo transfer donia ani phot ka ti chuan ku talo vai thuaka asala tan reng ai chuan ka dam chunga run tur banei po ka thlang zo kongkhar ka pel tur che nak tu ral marun transfer i tum donia atile khera engwanga designer exchange ka lo pom zui nge mokani a top thlenga lo tantlat turania andan siam maksak zeta khan ka ming ka lo sign ve kher bok nen boina ba ka hlo chok lo ei tur nei lo wanga thi tur poni lova engwanga ka poisa choi tur thlel viau nge moni ka pek therin lo wanga ni ka ring viau ka hoa apartment ka thlena tangin poisa huna ka zong hal char chara company ming ni lo private project ka khoina zong zong le ka hlo bel khom chu achan vet ling theinga ase dang chung tinge ka nei theita kang ka du mi lo thil ka tiangai ta a kanu ka kola poisa pu ka dil chona chan min zo don lo emo ka ti mana ase ka da don haya enga tan nge chu ti za za atita a ka project a sanction ka nga ya project kan khoi zo ka peleng che ka ti chon zo na nei to lem lo
min pek let le khera ngai to hle nem te chu ti ve boka ma se ka du lo uncle Luke poisa ba ka mang don lo ti ka ria a fa pa baru na na pa poisa ka ru ni rengot dona chu thil ding nin ka shelo ani kanu bula ka soyang khan ka project khoi lai le ma chopho hi ka zo chuan ka petla thei mai anga ka du chuan project a hian poisa ka la lok thei bok ma se ka tho ma a lo lak lok kha ka du lova ka ti dan thin ani lo bok loan ka la a ka deposit zong deuh thole kanu poisa ron thon tu ne chuan ka dai thei nge yang ma se loan le baru turin na sataka ka thongai thung don ani zana chon Steve call ka donga ka hlaurup ka ngein gi boinai to ka mi haron tia tok love enge ni ta ka ti chuan inu ne nin biak na kha ka lo hria ati chuan kain hum ru chewa thinrim su inu kha ka zo ta lungai su ka enjui rengang che ka ti kha ka poisa chui mang du don lo ti ka hria ma se idu choni puk the anga ti chuan tho ka sak ta thal mai ni lowe kanu omolom lungai su ka ma mo lowe ka ti chuan ni lo inu le yang kal chu tun mai khan Hawaii lampani nan chuak ka biak buain du lo thon soibok ka ti chuan ka thinrim na sato kanu chu kol ka tum charchara Steve soyang ngein kola la thei haulo a message som chun Steve buta ka da ti phei chuan min ti thinrim le zual kholo wara Steve chuan ing tin ye Chicago kom ti hriat po ka hrelo ka apartment a lo lang hlola zona ka nga sot hle yom na chu Riley ne na tang ka lo hreto a ati chuan ti nge na hrelo zetin ke en renga a poisa chu min man ti ra tumru hle a da kham tur ka nei lo wangin loan ka pu bel thei to bok si lo university ka kallai khan a hriat lo hian student loan ka la to a chumi ka rul wang chon ka hlo pok ala khol thei claim hle a nei sa ka nei claim hle beidon dan hrim tin kanu chu ka ko le a van nei thlak takin alo la thei lo Steve puta ka da kha uncle Luke hian ti boi du lo ti hriat ro kanon ho huna kan soi thadon nia ti na da le da ya kanu ka huat na zo zual le sot ka soi kha pom mai ro min ru le nge don nia ka ti lui lo wang che ati chuan beidong takina thu chu ka pom ta a Riley balgoni la ka ban ei a in a poisa ba chu ziom zok nge yang lilia in thria seng tin tak min nga yang mo a thin rem lu ta min soi sa hlum lo chawang ma se tu na chuan tiang ngai tu man ka ni lo ama a in a u hi sualin to khir zoka ka boi pui masaka ngai bok Steve chuan che ka min pe ka tuma ka hnial ta ta wangina ma bok chuan khe sa vo boi puya chonholama poisa chu ron king kim ta a ka poisa nei hoten en chuan ka chiara ama po chuan lo bel khom ve bok ka din hun lak lo ema wangin zak thei din huna ka ding to lova a poisa ka pu ka a dai lo tenen lam min en fel pui le vek ani hi kalom lu tu o Steve omlo la chuan ka ti lai chuan ka hmui lo hup wata a mang boka ngai na tom em a min nui pa in a thave kalom ka en ko zomang che ka ti kha hadam taka ka pui chemin phal sakna chu to ka ti chuan kan nui taringota he wang che hi lom ka kalsan lei theilo mana ta tun thlengin min veng him tu om chun le min tran pui du tu om chun ani hi kanuna lo lang lo se chuan ka boina tuang zong hi ka tok lo mai the ma se ma wangin boina tam tak tok mai la kana ta phal ngai lowa kata na tur le vek thin thinrem ru teu chungin Riley balgoni office lam chu ka pana office kalkong vela hian designing lam team anom lo hlawa min hretu vak po anom lo chu ka tan mal somna angani chu ni lo se makti na nen min enron le to ang Jenny le Mr. Gray en lo oma Mr. Gray zok chon tarmit soi chhomen min lo mela Jenny ve thung chon min lo en thape lo vela ni karing ke point ka be pe big lova do kan kalpelin Mr. Gray zok chu ka pana Mr. Gray hi chairman min pek sak thengem khati chona tarmit chana min mel kura ta khan lo omang che ti pain ka envelope chu pot thuta man mo mel fe chona lut ngala I ba nai ron thelu dona lo ti tu chu wa phi tho lop mai ka du I lo buai ngai lo ve dam dap nge yom deuh sia ka ti chona mu sen thajit chu ti soi zawa achana chona ti lom me lo khop Miss Smith chairman chona ma ngei lo kal ro se ti in thla run mel ta ka ron ti tu chu ka mel zoka kan mi suala chona zengai buka chole done ole ti hap pa in Jenny chu ka va mel khera alo meng rang na sato kik lo chon ka lut tlang popa hadam mel zetin chera chona lo thuwa a cher nung ngen paina kuang ko a amita ching tlat bok ngoi rangina ma chon ka vadinga borok chau po ni la ka thoma hre phang ti tur khopin a hriat na tha ka laka ngat phei chona beng te finga a IQ po thale zual envelope chu dokana ka ngat chora ala ron meng du chong lo
a har ti chiang takin a chair chu ti ver zuk zuk reng tho sia kha poisa chu ti pain her mai ka tum chu ron men thu ta wangin ka ding le data amit meng pol po phat thin chu thin rim wange alang tak ngula ameng sentel room boka aum dan ngaya khap mi lo min en reng wang chuan ka omanuam lo top hongro ti pain envelope chu amel chuk runa tundin huna chuan thu oi mai tha ka hre te wangin a do kana envelope ka the thlak tak chu banin ka hong le a alama chuan lekin en thei tur chuan ka da chuta ronding chuak ruain ipte zen run chuan ka ma ding lua envelope poisa chu melin ke ma min en le a atong to don le mo ka ti nuwa khoi tangai nei nge ati thuta ka be sei lo top zo na ni wangin chan mai dan tur ka hrelowa ka chillem khalin ama chu ka en chhole a thinrim na na sa tak nei ang maya ombok si chuan min ti zam le zual ka nei nai hria ta tu lo ti khan la la min ti boi to su ka ti chuan ka thil ken lai chu ron phi thuta ka lu chung zona chuan lekin an ner soka chuta dim na nei hau lovin poisa chu thing waka atla thadu lo chu min vomna na mangbok a che dan te thu chu makkati ema wangin a poisa min thena zong nen chuan ka ding khong renga poisa pai fai zo ta mo tia ado kana file pakhata tang chuan enge moron la chuak le a Steve Harvard ti boi to lo turin ka vau lo chem ni ti pain ka oma ron me bel chota ka en chuan thinrim zetina ma vom nan chuan ka mang le ta nang hian min en thlamo lungoi lo zeta ka ti chuan thil dang soitum hau su Georgia Smith mei chelep chia takini min ten mel lutuka ati chuan ka thinarim zol sau ka tenom na chu soila ke ai ni lo tenom dai jok mai theisin mel karpa ka ti chuan min ngai ne mel lutukin aner suka chu te hlei chuan min ti thinrim zol ron kun hnia min ka mai zona chuan ka chungchang soilowin inen ro lilia le pasal ti boilo turin ka vau chiang veu lo chem ni khoya hoi sen na ne nge Steve Harvard thi lo mu ati fiak thota phudor chungin ka tol nung shata kabana lo man ngalin dimna nei mi lo chon do kana kalu anem chila analu tuk chu ka then sok thei min thlaro theilewati na ban chu ka bana mase ban thachak zet chon min norbet ne tel thung tiang paisa thiang hlim lo nen hen kabula voi khat marun kal to su ti shok pa in akutela son thuta do kan ka bo na chu tho thuain ka bek ka dom wangwanga na takani na tak Riley Balgoni tianga min tina tur hen eng dik na mai nei lo eng wanga chetaka min pu ngei ni ka ti khum ve ta thaka ka vin ve te chona ti phur sau mati mai turani khai ka bol lo tak khan tong to su Steve Harvard thi kal sanang che ati chuan chang lovin ka en renga eng tinge ka apartment ko ta Steve local lai le kong khar ka hon lai zong thala ka lo nei vek thei miswal mai ne loin mi hlo om tak lo ni I poisa ila le ro hetiang poisa thiang hlim lo ka mamo lo hati chuan kala lawang chuan a thiang hlim lo na ka hre lo ti mak pain ka in her soka kong khar ka thleng trep to athuron soiwang chuan ka thin rim don nge ka nui don zo ka hre lo khatianga poisa tho choi du chuan min be hre su atip ani chu ani son Steve nen muduna poisa hlo nga min ngai tak tak ani mel engang point soifia maila a oi du don chuang lo ti ka hria ole karon hril don chenia ka ti chuan ka kalsan main ka beng sir chata engi motakaron thlok fuwa a ka in ring man lo ka aw thota ka beng ka hup thuai bo chu vele kong khara ronin hong ropa enge thleng jeni o ka hria chuan law zetin ka beng chuaka ado kan bula sakol ang mai ding pa chu ka mu ma saber chuak ro ati shoka jeni chuan enge lo hriat ngei mel zetamin mel pain Riley lam chu panawatuma thakur derdera in herin chuaka tumche Riley bokin nangka ti lo che nangkha chuak ro ati chuan ka hoile ta alam pan zonga kalmek jeni chu lo kok chiang hle a chuak tura ti chu ke ni lovin jeni jok soni mel Mr. Balgoni I time ikut ati che Riley chuan ado kana file khau mel je chu thlo tir fu a kalo omson ve dor thei tongkam khat poi chak chuak le ni chuan ka thatang che ka bia che ni lo chuan min beto su chuak hal ro ati khum le shoka chuta zet zong jeni chu za mel deuh hena chuak ngal rok roka thin phu dep chung chuan ka ding ngoi renga ka hlau chu ka tilo ka hlau lo na sa tianga che hi ka mungun to a he ai na sa po ka moto wase tun din hona chuan tong masak kangam to lo a mei che fo du jeni tangiel po
khatia ati she lo ni chuan ke phei chu min pot som vek duang ani po chu thin rim beng dai tu mangmai na ding ngoi renga tak ngulin min lamel reng tho kalam panin zoi mong chuna ron pheya enge ka hriat ka hlau deuh tlatani chu kong khar ngenga ka tol deuh chu hriange aron pen chak sota ka ma tak dingin ka ban chu man chota kamita tak min en chungin ka thu oi hi harvia wami ati zoi supa mak takina tong man chu ain me haulo min vin se an se min lo se ka hre thiam zo kang tuna hi chuan adam le mama ka du dana ni lo isiem ka thu soi oi hi a har sami ti le supa aron kun hiam chuan chiang fein ka lo mel kala tuna khaning tin momin ko Georgia Smith min ti lo le Miss Smith ti thina min thala ka kaldu ka ti chuan om dana danglam veka ka kuta von na chu phi deuh thut pain I unaw pa ka ni shep lo ka ni ngai lawanga ti hluka ni e ka unaw pa ni lo khatia ka ko piang khan min than nga turang mai hen om thin chumi ka shet wanga ko po ka ni renga brother nang lo chu unaw pa ka nei hlei nem I hre to lo mi kum som pathum kal ta khan unaw thar kan ni kha ma se ke point unaw wang chon ka en thei che chuang lawang che thuoi mel dewa ka ti chon eng wangin alo ti hluka nui sei pa unaw chu in ngei le in mai takina nom thina anin ngai na bok ma se brother nang chon ka du lo chung min sual ani kha ka ti chon ka tumang nge na thin rim na ka chok chuak le thok bo ro George Smith ti pain min nem son dora kha kha chak lo na ka hria dom chunani ati diklo soi hi ho bera diklo anga in ngai hi thiam lo bok khovela mit sapo per hi na ti diklo ka hril chu ngai thei der lo ole brother ti pain kain hera ka hre chuak le thut khonga in ka kong dal zonga yom to lo thei chuan ka lom khopang ani le brother ka ti le kher chuan ka beng zona bang choron beng thuaya thi du lo chon chuak ro ati le thot chuan holo wang deuin ka kala ka chuak fel che chu ka tho ham hama jeni chuan thil hriat chak mel deuh hen mi lo ena chutia om ka mu chia chuan engma danglam thleng lo ang mai chuan ka dingil wata aril ru chu boi mel takani ka chualawa Mr. Gray ne kanin tok chia iti fel theimo ati chuan bu ngat pa in felma mani ka lo ti zawa pakhati chu a boi zwal sotang ti hi chuan na zonga ka boi le charcharanga ai don ani mel na nei lowin state lama ka kir hot thei bok si lo chulawa state a chuan na nei kher to lo maila apoi lo zoka lo chi a apartment lo mana to mai ba ka private in project duang kan khoi tam thei lo bok mention lama holo in apartment a chuan ka ta charchara kanuin hria se chuan min ko hodan wa tangai tu le to ang a tho khat nan na chu ga zong tana private farm ka tlo pol masa a tender sang sang an lo chu ve boka ma se midang nan lo biak to wangin nga yang khalani zela chon hupum ka wa ko hu po chuan kala hlo tling theilo express mangin China town lam ka shoot ko le a ta po chuan farm pathum vela lo oma ma se ni point midang soyang buk khanan soile zel kal zelin Lincoln Park ka thlen meu chuan ka chaw to hle a park sir thuna ola chuan drinks nen ka thude wangwanga tiang takhen Chicago na van ka ringai lo a thoni na tan Wisconsin lam ka pan le a van thlak takin Stonehouse chuan designer an momo lai takalo ni hlawa ma se interview chete lo ngai ve a ka resume te thelu tin interview chu ka pengha la an zo na po pa ngai vio ma se family background min zot kherero chuan ka omati nom chi lo ani balgoni le kai noi lameng ma ka soilang lawa kanu le aund muli chanchin deuh che ka soya anjinga pakhat chuan chik fein min en renga a mel riat kaniamo ka ti man hial kanzo chuan le turin kain siam hal maya interview ka nei la ya min en chik deuh pa khalo chuaka karin ang nge in Chicago tanga lo kalini emaron ti ta a oni e ma se kom na la reilo ka ti chuna bu ngata pon lama mel deuh zuk lai chuan ka bek vel ka rem fela zana result min lo shrilanga chumin huwa ka tlin chuan intan angin kar khat thola ngai don ani mel pona ka chwa don chuan tuemo palian zet nen kanin supopa aman mo mele mem boxi a melen ka tum chuan ke palo khum deuh tlata edam dila buk zau pain ka kalsan maya ka chwa fel nu chuan dar thelanga tang ka en non le khera kami sut pa khan milo hnung chona nichina min betu nen khan engema soinan ti sup supa anom da na tang chuan thu poi mo tak soenang dinner ke zon hu thleng po chuan ko le mo mail po kala dong lawa ka ngai cho thazan lo midang en kha chuan ka tlin ngei kalo in be sei ve ngot khania ke ma jok chuan ka kola meron chana wang chuan ka nui ver lo top apoi khop mai Miss Smith kan thang fel to ani chuan ron zomang anti chuan
diglo reu omin ka hria ole ni tak chu ama biak theina number min hril theim engemaw biak ka du takin ka ti chuan min pe ve mai boka an designer lak thar chu hmeichhia lo nia mu to na ne ka in theta wangin balgoni company na thok ho chu ken lea alo ni chi a ka designing team a hmeichhe pakhat khani ma se ni chon na nget nein ka hresia a number chu ka dial ta topa na thara zon chan ka zota a chana ka hret meu chuan thin rim na hliring ka khatani Riley Balgoni le bok mention lama azana zanin ka kala ka thlen vele Riley Balgoni pindan ka pantlang hal popa na wanga chu lai lo ni chia bok nen ka nu le uncle look po dinner e ma hret khan Hawaii tangina ron le chiani mel motor thomang deuh ka hria chuan in hnuai lam panin ka chuk lea aron lan lok lo wang chuan thim china ka lo ding deuh ngar ngara phone a tuemo biani om takani mase ka hminga lam tel ti ka hria chuan ka bank ka do hnaya a tha e Chicago emo Illinois ni emo ka poisa lo he state a hin eng hna ma mu lo ti khalo chiang ro ati chuan ka chung changa soi ti ka chiang hle a tong lak lo lai takina ma ka vading thuta muang changa phone man lai da in engei du min tiang mai hen a ding renga na ka nei theilo nan ma i lo lamo mak ti zeta ka ti chuan aban a phara zuaya du tok de teng ti khan lak lo ve mai thế ni